because uma uJobe ethi umuntu kasempini yini, it shows ukuthi umuntu usempini. Ngicabanga ukuthi ihlobo sami ungafakaza kanye nami ukuthi yebo unyaka siyawuqeda manje, but ungafakaza ukuthi khona izikhathi odlule kuzo la kade ubona khona sengathi kuyaphela ngawe, ubona sengathi konke kashabalala because umuntu usempini. But ngifuna ukuveza, ngiyazi iningi izathu ezidala impi, kodwa ngifuna ukupresenta 3 reasons ezidala impi. Impi yokuqala idala ukuthi sasindiswa. The first battle idala isalvation. Kunempi edalwa nje ukuthi sisindisiwe. Because yini usindiswa na? Why usindiswa kudala impi na? It's because ukusindiswa kusho ukushiya omunye umbuso ungene komunye umbuso. Now uma uphuma komunye umbuso, wena uphuma ucelebrate uthi sengisindisiwe, ngikhululiwe, kanti umbuso osuka kuwo uma ubona wena usubona isitha. So the first back, the reason yempi esikuyo is salvation. Isalvation lento esikuyo isidalela izitha. Oh my God, lento esikuyo yensindiso isidalela izitha. Isitha esikhulu uyu Sathana, sibanga ilutho, sibanga ukuthi sasembusweni wakhe. But ngenxa yensindiso saphuma embusweni wakhe sangena embusweni kaNkulunkulu ophilayo. So one of the things eyidala izimpi ukuthi usindisiwe. But the second one, before I can close, isizathu sesibili kuba ubungcwele. I want to speak this ukuthi enye into edala ube yisitha in the kingdom of darkness ukuphila impilo engcwele. Ayikho into uSathane angayifuni njengokuthi azi ukuthi uyaphila kodwa akanase empilweni yakho. Let me remind you uJobe. uJobe lo ungene empini. Impi isuka verse 1 no verse 2. Othi kwakukhona indoda ethile mayichaza uJobe. Kuthiwa indoda eyayibalekela okubi. Kuthiwa indoda engenasici. Yena ngesikhathi ephila impilo eholi, kanti udiklaka impi embusweni obumnyama. Esinye isizathu engifuna ube naso eyokuthi ezinye izinto ezikufaka empini ukuthi khona lapho ongangeni khona kunama-altari ongaguqi kuwo. Oh Shandama. Now enye into edala impi is holiness. Holiness ideclare impi embusweni obumnyama. Kwathi akumemeze ngithi awonanga lutho njengoba usempini eyingaka, kodwa ingenxa yokuthi khona lapho ongangeni khona. Then he was in the battle waba sempini because of holiness. Sengizovala isizathu sokugcina esidala impi ithi worship. Enye into edala impi ungaguqi konkulunkulu abakhona emhlabeni, kodwa worship uNkulunkulu ophilayo yena yedwa. Ukukhonza uNkulunkulu yena yedwa kudeclare impi embusweni obumnyama. I-worship ukuthi bakhona abanye uNkulunkulu, kodwa idolo lakhe abalazi, kodwa indumiso yakhe abayazi, kodwa udumisa loyana kuphela. Yonke imbuso iyahlangana against him because of worship. Umuntu kasempini. Ngiyazi sivala unyaka manje, sifikile kuDisemba, unyaka uphelile. Omunye uthi mfundisi ngifisa ngisho ukuyekelela indlela engisempini ngayo. Ngizothi awonanga lutho. Uliswe linsindiso, uliswe ubungcwele, uliswe indumiso. Oh ngiyawezwa amandla kaThixo, sengiyathandaza. Namhlanje bengizothi sesivala unyaka ungayeki usindiswa. Let inembi, kodwa let me tell you something. Futhi ne-protection. Ingakho izwi lakhe lithi ziningi inhlupheko zolungileyo, kodwa yena uyamkhulula kuzo zonke. Ngamanye amagama siphephe sikuyo lento. Lento idala impi kodwa lento iyaprotecta. Lento idala impi kodwa futhi lento iyasifihla umuntu kasempini. I have to say this, child of God, asikho ekhaya lapha emhlabeni njengoba sila izipho sovuka left and right. We need to understand our identity, our status.
sisempini uma sisemhlabeni. Ziningi izathu kodwa I've presented only 3.